UMDC Kamal Kila Imkra Constituency ba Fantin Joseph Lakdong lapoi ha ASBT Mauyong ringkat ke kong Amprin Lingdo ke beri ke Kurim ringkat ke Khon ba Kinong Krishan ban tep kerteng na ke benta ke election MDC ke banlong ha ka Arphui Terik Rompang Arjar Arpsan ba Fantin bala job hisien na ke constituency ulale ban tep kerteng biang menta ke sengi na menta banyakun na ke MDC election ha ke sien ke baar Dagi sepangut kinong Krishan kila poi ban ai ke Krishan ke jongki yau niu kurtong ke NPP. Haba krench kila tai bor ba Fantin la kedong la pendikena ba hakeni ka kenti ba benda undang job kum MDC namar gipat ba kishania hu ba ha ke parti ke jau. Ulau ma ke jing kun kolong ke bajuat bat ubo ya ke jing shania akipat ba banjit biang yu kum MDC jangka khanyo malki la imkra constituency. Nice to see you, Baron. Hi. Not only I, Fantin Joseph Lakadong, having been nominated as the candidate to fill a seat in the 17th Lamukra Malki District Council constituency, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. all the best. All the best. All the Thank you so much, sir. Mempresentasi Abu Kablo bilang confident mau tunjuk dengan legal MDC election Bishbon ngalong confident tambang ngamlong overconfident nga suba kakamlam ngalale adin bikila tunjuk ngamen aja kat tendai ngasu ngatan syong nganak rei sibun kikam nam ta konstitusi ta ni bidai penting kadang sulong syania tadi Pang syania ru hakino kesan di sini tiba la penjob men hakani bat pintar kini penjob yang saya isi. Kijing pendet habai sen bakaan di Labun di saya dan hantai di bil skiba laklaan di Labun di Kalan habi di kita habi di ka lineage bede bak kino pun bak di bang wilayah reilang bak state government tentang bat lat jalan ini ya habi ada bak bansawan pat di sisa orang ada job kah sabatai dan dari dengan orang bah kai ke mengatrang manga kalau bah nakwa bah kintin kasih juni bahkan long company no akan primary education kata dari kawis kamat but min saya budin yang dalam job martibun bak kita mesti konsen penyihat ya kembali tip kibun kan dia tibele tambah batno sisa ngai pun ngamtip nambang ngak fokus be ya kai kan tiya ke jong kadang ngam cukam keli manu ngai pun batno ngai pun ngaso ngadon ke jisani ala di ngadon ke jisani aki pajak ka jong bana konstitusi ka jong kadang ngam cukam ina klik ta ka klik ka ngabang cuba batno ngai pun satu ke jisa kena ka politik si ke jing kena kan dan baik especially that dan ni haka ruling kata adik ka bentah ba na dum chua ka tulong ta anga shimet ngamlap pa ka parti ka don jing sniu ne kanu ka ba ngai ba kali sniu kadang mas yang scam banyale bina ka parti NPP but
ngalong tahu beliau ka bang mepet kan ni negative thing ngapet biya ka positif bag sarkar kale parti kale bag ngayo sisya kata ka support na ka parti kat ka bang adon kam namenta ka imlang salang ka badon kam namenta ka Roy Kapar CM deputy CM tunjukkan tai dia yang ngayang kata kanong gen ba nganung i ka parti naman ngampat lap entah ni hidau bang pelong yang abang i bat nganyeng scam kata kanong dem ba kum bakilya bahaya nga menta ngandon dekat parti hadu bedakut penyuk banyak trelang bat MLE tengali ba adon bok sisbud bang layu asnon lagi iban Krisyan iban guide yang tengam dan problem jatu undang ada kadi ke plus point na kat sebapai Ibaten imday show tang ukurim jonga. Kisen bi lalong candidate ila day klawat jong kari. In yang syakmat, in yat syakmat, in tur syakmat ngakum ke kurim imday bandon dak jigeli. Ngin tray sitom lang. Mabaten? Yes. Panjang libang lo yang Tidak,